Abi kelsin, sevken kutayım, kutayım. Kelin koy. Alsın. Слайд oyun. Yani yeni slide devirimiz. Молодец, здравая. Жылдан бері айтсын деп күтіп жатыр. Ay, oturumda saynaday. Oturumda say. Kirin kancağında. Туда садись. Oturumda sen. Namaz okuyacağız. Bastan ki, bastan çıkmadan görelim. Allah basıp bir de var ama. Basmaydı koy, indirday vallahi. Kıvırsın, kızıldap dur koy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Hayalassallah, hayalassallah, hayalal fallah, hayalal fallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahe illallah. Zatın Kazak, dinin Müslüman, Peygamberin Muhammed, özünün atın ajar bolsun, atın ajar bolsun, atın ajar bolsun. Ajardan koyarsana. Atan Serikbey demektir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Hayyalassallah, hayyalassallah, hayyalal fallah, hayyalal fallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahe illallah. Zatın Kazak, dinin Müslüman, Peygamberin Muhammed, özünün atın ajar bolsun, atın ajar bolsun, atın ajar bolsun. Allahümme afirli ve li ve ihvanina mazinna sebekunna bil imani ve la tezgal fil kulubina billen namazina manu rabbana raufin rahim. Ya Zaratkan, bizden olsa bugün günü esindegen seviyimizge uzak yıl tavfiqli ömür beruge nasip ete gör. Bakıtlı bala olsun, akıllı dana olsun, amansa ösüp yer jetip ata-anasına pana olsun. Peyili keng bolsun, aytkanı jön bolsun, alğaşka baskan, taytay baskan kadamı oң bolsun. Besігінің tübегі dаңғыр қақсын, жөргегін саңғыр қатсын, жаялығы әңқи берсін, уылдеп шалқи берсін, сәбиімізге жан тимесін. Аман сау өсіп ер жетсін, әқ әже болып төрілетсін. Бұл сәбиге Алла Тағала бақ берсе бәледен сақтасын, абырой берсе аман сақтасын. Бақытты бала болсын, ата-анасы аман болсын. Алла Тағала біздің осы ат қойып, бесікке салған күнімізді сәтті қылып, ұзақ жыл тауфиқты өмір сүруге нәсіп етсін. Айтқаныңыз Atına ajarlı olsun, жүрген жері базарлы болсын деп айтпайсың. Немерелердің бауы берік болсын. Амансыздар бәрі. Қарап атырға. Енді бесікке салайық, бесікке салуды мына Құдағайға жолдайық деп отырмыз. Sen uğradın mı? Әңгіме айтып отыр тағында. Өлеңдерді отыр. Өлең айтамыз қазір, да? Көргенді бәрі атың өзің. Бәрі өсіңді. Рахаттың бесекке салып қойден дейтін. Тек тербетесінде отырасың.
Kayışıda kırılmışsın, aynaday tatlısın. Karaktay. Tasarlarına şoşun. Aslanız. Kayışıda kırılmışsın, aynaday tasarlasın. Yattır talanı görsün. Altış dedi sana. Neler ne yapayım da? Sözünü dereceğte yetip alıyoruz ya. Kesiyorlar Karşıdayım, sayfalar. taraftayız. Seksen üstünde salgısı biraz sonra ölecek mi diyor. Al gelin de, gelin de. Muharrem Aslan muşik koydu, muşik hazırlandı. Valla abla davat mı? Yakar salgandan gel. Azat çıktı mı? Ben işim yok. Aslında Rozat sıçtırma yok var, rozat sıçtırma. Bizde kapı nerede? Sen kim var bu versin? Çünkü bunu çocuk alıyorum. Ay Allah. Ne vereyim moda? Ne bana söyledi? Bu toydun sen de şaşın. Bu toydun sen de şaşın. Böyle mi? Ama çekilsin. Oradan diyorum. Evet, tutmadı, koyalım, tutmadı. Taş. Ne aldı dedi? Aşağıda paket. Buna oğlum saklı tutmasın. Paketini de tutayım. Senin yerin önünde geldi. Ya, açmasın. Bir de? Yaşallar iki usundur, valvaldır kadar. İmrelerin içine de oldu. Mersin abi mi? Paket günlüğü, seni bir Ayağımda sinirgen gelince bir kılıç aldı. Değil. Ha biraz yer yakmasın. ayağımıza koyalım. Hadi benim kızım. Dur ne abi? Rozman, bak. Ya seni mi Kulağına bırak kızımızı korum diye. Bisküvi salgının iyi bir dizisi. Ne yapacağız? Diyelim kasan oturamız dedi. Kulağını koyduk. Kartını asfalt tekslerisindir olsun.
Uyqusu bir qat bolsun deb o'ylab keladi. Ato yıqtamaydı. Қолының әжетінің. Bata ver жіберейік. Өзің бата бер abi. Құдағай. Құдағай. Аслан. Назгүл бәрін де келмейді. Назгүл, кел. Өзіңді. Алтын қойып бесікке салған немерелерінің өмірі сақ болсын, дені сау болсын. Серікбай құдан мен Шайқан құдағайдың жұбанышы болсын. Аслан мен Назгүлдің қуанышы болсын. Ер жетсін. Осы әулеттің жақсы қызы болсын. Осы әулетіміз бүкіл халықтың ардақты қызы болсын. Жасқа толған бой жеткен бәрін көруге нәсіп етсін. Еліміз тыныш болсын. Халқымыз аман болсын. Солардың ортасында гүлге жайнап өсе берсін. Амин. Айтқаныңыз келсін. Мен де бата бер жіберейін. Уа жаратқан құдірет, жарыл қалдың қамет, өмірге келген сәбиге ұзақ жыл өмір сүруді бір Алла өзің нәсіп ет. Қыдыр ата бабамыз назарыңды салып өт. Өмірдің ұзын жолынан сүріндірмей алып өт. Бақыт пен дәулет перзентте болмасын ешбір қасиет. Шын ықыласпен тілек тіледік, тілегімізді Алла қабыл ет. Ұзақ жыл өмір сүрсін. Bunlar bir yesi yapsak ya, rahat edelim. Өзі билеп, Göz büyülep durma. шеберсіздік бәрін. Göz gösterdim bize gibi. Şenerler